راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سور قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله غرغرس ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبني استديو سنجر سجنتا قويا هرآ كيستي مرتي ردت جاللا قفسنيف دهيسن أما سدود مانغا مجارمي بلتي تركنفن Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلوا مسلمة لقيفتو تهردفوتا تي في نور الهدى إيقتو تديبئي iyyannaa daddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa deebisaan iyyannaa tan teessanii akka armaa gadiiti. Waa hunda duraa bismillaahi rahmaani rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Akkuma aadaa godhannetti deebisaan duraa tawaraa riqicha sunnaati. Obboleessi keenya tokko akiju akkuma gartee ilmi namaa dhalaadhaan wal dhabuu hin dandeenyetti dhalaarraa duroomuun hin dandeenyetti dhalaa fuudhuudhaaf isii dubbisuun irraa hafiinsi hin jirrettiin anilleen odumaan deemuu intala takkaan wal barannee intalti kanumatti hoggaan isii argee onneen dhaana jettee qaallii isiidhaa na seenee intalti tuni waan hin gartee qalbii tiyya keessaa qabu cufa if keessaa qabdii na dhagayamtee adeeti jaya mee wal haa barannu jennee wal baranne hogga wal gaafannu duuba isiillee nama gartee jaarsa hin qabne lafa jiraachuu lafa jirtu tahuu si eegaan beeke akkam laalta haadha mana kiyyaatiin si godhaan jeen isiilleen if duuban deebine akkuma sanitti hayya manaa goote jarjarumaan garuu yaa jara keenya dhaggeeffatoota waan nama ajaa'ibsiisurraa obboleessi keenya kun akkiju intaltummaan akkanatti jaalalti si onneen seente tuni umriidhaan amat 40 jirtii je ammoo umrii isaan himne beekadha garuu je rakkina tokkollee dhibdee takkanallee garal mana maatis akkas je'een namni gartee na haasa wajee wanni takka taniin irraa rakkadhuun qabu kaayoon tiyya tagartee maman qabne intala tana fuudheetuma jaarti godhachuudha je duuba hoo rakkoon maaliree eega dubbin akkas taate rakkoon tantoo guddoon hujii tiyya je hujiidhaan an dhaabbadhuun itti jiru tana bakkaan geeyadhu malee odoon isiin fuune hujii tana kara dhaabuun naan tahuu je akkasuma wajjin hujiin tun ammoo waan torbaanii fi baatii fi amataa miti yoo diqqaatte amata torbanarraa fudhatti odoon isiin fuuneen duratti waan kana xumuruun qabaa je duuba tanaaf jechaan rakkoon bakka tanatti na dhibde mee dubbiin tun wal caaqteeti addanaa hiikaadhaa je obboleessi keenya kun yaa obbolowwan dhaggeeffatoota gaafii obboleessaa dhageessan natti fakkaatti
تدراتي انت لأمت أفرتمي جالتي عمري سانمني وأنا ما أجاب سخنا وجين isii fuudhuudha fedha akka fedhinnaa sammuu isaatti hujii takkataatti jiru hujii sanii sinimni waan akkamii duuba hujii tana odoon hin finne fuudhuun fedhu hujii san xumuradhu malee yoon hankasitti booda aani rakkoon maaltu jiraa jee obboleessi yaa obboleessa keenya wanni siin jennu hukmi shari'aa keessatti dhalaa wajjin wal barachuun fuudhaaf jecha rakkoon hin jirtu akkuma sana mallee islaamummaa keessatti murtiin umriidhaa hin jirtu guddaan xiqqoo fuudha xiqqoon guddaa heerumti namni waan kana dura karaa godhe ergamaa rabbiiti nabii keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa dura fuudhan dardarummaa isaaniitiin intala amat 40 tan nam lama heerumte yoo diqqaatte ilmaan sadii irraa hanga 4 qabdu fuudhan Khadiija radhiyallahu anha umriin nabii gaafas amat 25 amata 15 irra guddoo isin eegas boodaan Aisha fuudhan isaanii umriin amat 53 isidha amat 9 kuni wal nama kenna islaamummaa keessatti umriin hin murteessitu akka gartee yahudaa nasaaraan keessaa faranjiin jettu namni wal fuudhu tokko gartee amata lama yoo ta'a amal lama isaan jidduu jiraachuu qabaa shari'aa islaamummaa keessatti akkasi garuutu wallee obboleessa keenya ati intalti ati jaalatti tuni biyya Awurooppaa jiraattu sin beeynu irra hedduun nama hoggaanii fedhalaa faranjii arkate gorora yaasa guddinaaf sillaalu taak akkana wajjin ati intala tana fuudhuudha fedha waani isii tanarratti xiyyeeffattee fuudhuudhaaf wannuma kanatti isi dhoramteef waan isitti kana dhoramteef falamteef akka nama sihiriin itti godhametti maal akka ta'e dubbitee dhibsine dhiiroo intala tanaa addunyaa qabdi moo warra isaaniitu warra addunyaa qabu maallaqa qabanii yoon garte isii tana fuudhee intala sababaa isiitiin hin tujjaaree miraasa fudhaa jechuu si keessa jira akkanumaa wajjin jaalala isii qabaachuu wajjin hujii takka tarabbiin malee laal tarabbii tokkicha malee namni hin beeyne waan isiin taate hujii wallaalamtuu takka tan dhooysitee sattartee dabooltee deemtuun takka tan amata 7 fixattu tan ammaas amata 7 kana keessatti hoggaanii fi isii xumurti takkaawuu hanga isii tana xumurtu waan nama ajaa'ibsiisu intalti tuni teessee si eeguu barbaadda gaafa isiin amata 40 gaafa amata 7 si eegdi amata 40 meeq 47 mee intalti dhalaa takka amata 47 olitti 50 guutuudhaaf ama 3 qofaafi hiruma akkam intalti tuni naaf ilmaan hortii yaadaa sammuu keessaa qabda moo isiitu ilmaan qabaa atis ilmaan qabda walittuma walumatti qanani'uudhaaf isii barbaadu taate jechuudha walumaa galattu intalti tuni amata 40 taate heeruma dhabdee taa'uunis ni mala haadha ilmaanii ta'uunis ni malti duuba eega wanni kun akkana ta'ee mee rakkinnummaan intala tana fuudhuudhaaf if rakkitu hamma hujii tee fixattu siinis eeyduuf hamma hujii wallaalamtuu nuun ibsin tana fixattu hamma si eeyduuf rakkinnummaan bakka tan isirratti xiyyeeffattuuf maali garuu waan tana odoo ibsitee waan siin jennu waan sii dursinullee beeyna akkuma ati dabooltee dhiifne si kana hagartee tanatti maraatee dhoramee waan si rakkee sirraan beeynu isin addunyaa qabaachuu fi waa ilmaan qabaachuu fi waan taatee sirraan beeynu tana waan ta'eef gama keenya wanni gartee toltuu si yaannu dhagee obboleessa kiyya ta duraati maaliif intala tana ama 7 si eeguu feeta maaliif intala ama 40 turte isii tana jaalatti ammoo akkana maa mul'atutti dubbii tana waa keeysan himne
wallee ati mana hidhaa keessa jirtan fakkaata maaliif namni tokko intala takka jaalattee yoonii fi hidhaa seene murtiin itti godhamtee amata 40 amata 7 booda malee akkam baane beekuu dandeessa duuba rakkinni intala namaa tana gartee isii tana shakaaltee akkan heerumne gootuuf rakkoon bakka tana jirtu maali bakka ati jirtu dhalaan hin jirre walumaa galattu intala takkaan hangaan gartee waan kana fixadhu taa'ina eegi jechuun sirratti shari'aatti dhorka sadarkaa haraam dhayxillee akka warree jaahila tokko tokko irbuu walii seenee si maleen heerumu si maleen fuudhu kun aadaa jaahilummaati shari'aa keessa hin jirtu ammoo intala tana yoorraa gartee namni garii gartee jaalaltii tuni jejuun qabdu meeshaa rabbiiti yoo isii tana malee naan dhalannin kasitti dhagayamtu taate akka namtichaa umriin isaa amata 15 kan tala ama 80 jaalate jedhaniiti tanaafuu niqaa godhu intala niqaa godhu jaartii tiyya ji'ite ka lubbuute dhugaatti himi isilleen jaarsa kiyya jettee si haa eeggattu wanni inni dalagu jirus dalagaatii jetti si haa beeytu tanaaf intala tana niqaa hidhadhu siin jenna talammeessaadha sii fi dalagaa fi intala tana wanni walitti hidhe maali yoo hidhaan tahin wanni dalagaa irratti fuudha sirarraasiftuuf bakka tana rakkoon maali afriisa ati immoo intala tana fuutu malee nu wajjin jiraattu fuutu malee ganda kanan jiraattu jee nam tokkolleen kasi dirqee jiraachuu dhabuun ni mala namni dirqee nama hin fuusisu haadha abbaan keetu dirqaman si fuusuu hin danda'an intala ati hin feene akkuma san ammallee warri isaanilleen nama isiin hijaalatte malee gurbaa kana heerumtu malee jedhanii sharciyatti isii dirquu hin danda'an takkitti tana beekadhu tanaafuu wanni siin jennu dhalaan gartee isii malee lafa guuttee jirti ummanni oromoo yoo diqqaate dhala miliyoon 25 irraa hamma 6 amma 30 dhabu lafarra guyya dhalachaa jirti tafeete filadhu kutaatee feetirra deem hararii baalee arsiin walloo wallaggaan jimmaan ilee baaburiin deem keessahi yoo gartee nama ijaartee waan laallatu kan beene taate kutaa adda addaa dhaqii fuudhi garuu shaneessa wanni siin jennu amata 7 kana booda baheetiin fuudha maaliif irraanfatte du'a obboleessa keenya jireenya kee akkami fitti amante du'uun ni mala jechuun yaaddu mataa kee ani du'uun ni mala jechuun yaaddu intaltummaan tunuu du'uullee ni duuti jechuun yaaddu duuba tanaa jecha waan amrii harka rabbii jirutti murtiin kennani wanni siin jennu lubbuu teellee ifin dirqeen ifin maraachin rabbii kee kadhadhu karaa haaliqaa deemi istikaaraa salaatii yaa rabbi irra caaltuu intala tanarraa rabbi naaf lijii rabbii kee kadhadhu dhalaan lafa gurtee jirti tanuma ati gartee arra amat 40 inumaa ta'amat 4 illee kadhachuu dandeessaa bar saanaa guddattoo jette ta'amat 4 illee kadhachuu dandeessaa rabbiin akka irra caalaa si haa filuu siin jenna obboleessa keenya iyyannaan lammeessa akka jettu obboleettii teenya takka meegaa jala deema qacellotti gartee guurii gurra fudhadhaati akka jettu obboleettiin teenya tuni akkuma hireettiin nama tokko wal dubbifnee wal heerumnee jetti garuu wanni gartee jiruu tana keessatti waliin haasawinni haasawa dheeraarra wal taane hin jirtuu jette mee dhaggeeffadha garuutu wal heerumne akkatti wal heerumnettu wal heerumne eega wal heerumne boodaani waan ilmi namaa fuudhaan duratti wal laallachuun hin danda'amne irratti rakkinni dhufe jetti duuba wannummaan gartee fuudhaan duratti wal gaafachuu wal mariihachuun taane walirraa barachuun taane suni maali jenneen duuba akka jettu obboleettiin wanni bakka tanatti rakkoo na mudate haqa firaashaati abbaan mana kiyyaa kun haqa firaashaa naa guutuu hin danda'u karaa kamiini rakkoon saa maali fedhinnaa saatun jirre moo meeshaan qabne moo moosi deddeebi'uu hin dandeenye moo atirra oowwituu faa taate maali jennaan
لكي ركون إسا فيك أبا أن انتناتو إفبيخت أبياتي هل كنت كل ليلة فبلوهم فلوجت لكيف داميا تكن ربي عيد ميسو ركنت تقرتي واقافتي خيسة بريد وقاجر تقرتي خيسة هيمة خنقدوبا maali fi irra hedduun dhiiraa gowwaanis ni jira jaartii isaa yoo gartee mana godhee fi afee fi waa hunda godhee fi meeshaa kaayeef fagoo jira biyya biraa inni haatee gaafirraa haqa firaashaa dhabdee faa heerumtii bar wannitti irrateen jirtu manni guutuudha laal gowwaan akka gartee an nyaata fedhu nyaata feetii akkaan ani isin dabalamuu fedhutti na feetii waan an fedhu feetiin ittiin dhagamtu irra guddaadha irra hedduu dhiira. خل إنه ما هو قرتي إن تلتدالاتوني فإنه ما قبضوا ورتين دقام نجرا أكوان إسين توني رئيدا نياتي سي أوباسي غافا قرتي إسين قبتي بودة ديكي قلتو ولو ما قلتو ركون تيمال جنان ركون أبا منخيا ندبلمو فياك أباني دنديا أنما هل كانوا إسا دبلمو فدو دلقان إسا دلقا چمتو قويا غنمر رابه قلقلا قبوتو تخون قلقل هقاد وفي وانياتي ديكتي ماتال هربومان مراتي چيسا هنكو وانغرتي قويا تعبا چنكا چاولو جيج انمو هقا غرتي وفي قدتاي نياتي بودا ندب لمون اسر رافدا انمو هفورا بافتشو فدا سببا خنرتين يا أبا منخية ناتي غرتي هيرومان دورتي ولا لني والهيرومون شريعة إسلام مرتي اللي حرام قروتو مو وانه وان غرتي ايغا بولتي وجينجار ملي والبيخو دين دانيمي دوغ اخيتي ايغا والفود ملي تشندرتي والتطفتني والفو نجتون حرام غروتو اما موسي اركي حالا خنانسي وجي جراتون دندو سبب اخيتي نغبهي زنا غدود املا ربي وان كان نهاتيسو ونين غرتي عذاب ربي بتدوف انجرو نما اللي الان تولا كحالا خيتي قبنويتو ربي سيهافوسيسو نغدي سنجين أكسرت إنيس ركوتي يتننا بيخي نقديسي خكنا نقديسي أما موضوبه أبلي مالي أما ركونتية إيجا إندخو نقديسي تكون أركد خاجايباك آدما لال ولا ما تدالان جالت تقبا ديرو مالي برين نسا وانا جايباتي دالان بريدو ديرا غرتي بريدو فدني akkasuma irtinis dhalaatan makkasiifedha garuutu rakkoon Somaaliire namtichi kun hojiinsa shufeera Itoophiyaa fi Jabuuti jidduu dalaga makiinaadhaan gaaf garii guyyaa diidam taa'ee dhufa gaaf garii baatii taa'ee dhufa aniin tun ammoo ta duraanuu jaarsa bira jiru hifattee humaanaan godhuu fedhinnaanaan guutuu je'ee isa kana gartee firraa hiike gaafa saniin gartee shukrii rabbii wallaalee warree rabbiin gaa kanaan nama koruu deema gurbaan kun ammoo bareedinaaf jaaladhe maallaqallee ni qabaa jaaladhe karaa haaniin duuba amma addunyaa isaatiif bareedina isaatiif jaaladhe gurbaa kana heerume garuu humaanaan godhu na biran bulu ani halkan tokko gartee buluu hin dandeenye gartee abbaan manaa kaduraatu tanaanii addayaani mee qalbiin tiyyatuni amma خراج أفلاليتين فرّا خناس إرهن حركة إرامورة جئتين ودون إتنسيني فرّا ياد خنامي إسنين هاجا بيجتشوفين خراخي سندبرسي ميمال نادام تنيت أبليتين تنيتون يا أديتين يا قبرتي ربي تدراتي تكتيتي تنربين هاجودي هاجد ميسو تكتيتي أم سلامان تنبين كين يفودي عليه الصلاة والسلام إلمان أفرقبتي بريد دون ألاتي namni kasii jeenaan jiru barnabi rabbii dhufteeti yoo manama waa agarte manama dhiirad dabalamte fakkiidhaaf fahala ala almar'ati min ghuslin jettiini bar halkan manama dhalaan gartee yoonii fi dhiirad dabalamte bishaan irraa bahe ni dhiqattihi jettiin akkanatti bar qunceerraa kaaftee akka nama muuza nyaatutti ilmi rabbii gaafatti tanaaf haati teenya Aishaan radiyallahu anha akka jettu أم سلمان كيسا هدالان أنصار توتا هقود أفاني نبي غافتن أنو چون أفاني مرد جتي إفكابون دن دخوفلا أكمي وانا كان غافتنين جاني سيغلتي أكانتي وان أمني غرتي درسان بري باسي نبي ربي غافتو دوبا أردت فيدا ماجر نبي ربي مال جان
dhalaan akkuma dhiirti manaamaan dhala dabalamtutti dhalaanis dhiiratti dabalamti akkuma sanitti dhalaas bishaan irraa bahu jira akkuma dhiiraatti odoo saniin jiraanne odoo bishaan isiirraa bahu hin jiraanne famiin ayna shabaha jaanii bar ilmoon eeysaanii haadha fakkaatti ilmoon hoggu takka abba hoggu takka haadha gaafa gartee jaarsitti dabalamu yoo daftee fedhinnaan guutamtee fi dura isin baaftee gadaameessaa sii keessa gabbu'e maaliif bishaan siidaa qoma jira bin sulbi wattaraa'ibji qoma tana keessa jira achirraa gabbu'a dafee waggaa isin dura haraaraa baate qagurbaa eessa jira bin sulbi rabbiin jee duudarraa dhufa haraan fagoo gaafa immoo garii kanuma fagoo jiru kanaatu dhalaa garii kasaat dura bu'a duuba tanaaf jecha namni wanni beekuu qabu yaa jara keenya bakka tana dhiirti teenya waan kana beekuun waan akka nu nyaannu nyaata dhalaan akka nu rafnuti hirriiba qaba akka nu fedhinnaa qaba waan nuti gartee ijaan bareedduu fedha dhalaan fedha miizaana firra keenya haa beeknu duuba tanaaf jecha wanni jennuun obbaliitii teenya yaa obbaliitii teenya dhiiraa fi dhalaan walqixan tahan nami lama khawal heerumu walqixan tahu nasiibaaf warrakka walii dhufa jechuu isin halkanuu itti dabalamanii fi inni halkanuu itti dabalamuu fedhu halkanuu itti deddeebi'ullee kafadhu akkuma san isinleen khatti deddeebi'an feetu namni kun nasiibatti wal arkata duuba namni kun gartee akka gaaratti haraaraa na baasaa jaartiin tiyyatuun akka gaaritti haraaraa na baafti wanni kun waan fuudhaan duratti beekuu danda'anii miti eega mana seenanii firaasharra waliin dhufanii malee tanaaf jecha intalti dhalaa takkaas yoonii fi abbaan mana kiyyaa kun oowwaadha na cinqee guyyuu natti gartee dabalamuu fedha antiyyaan danda'adhu yoo if beeyte abbaa mana siitiif yoo inni fuudhe mirga siitii waa takka illee dubbachuun tana beekuuf qabdi lammeeysa haati manasaa yoo taga hoggoyyuu hirriibatti rafuu wajjinti dabalamu feetu taate feetee karaa feeteen isa haa barbaaddu fakkiidhaaf if tottolchuun isarra gangalachuun isa dhundugachuudhaan waan ajaa'ibaa huccuu inni itti gammatu uffachuudhaan fedhinnaa keeysan jirrellee tarraa fiduu beeytu yoo taate mirga isiiti wanni shari'aan isii dhoorke hin jiru tanaaf jecha haati mana kiyyaatuuni narra oowwitu jechaa beekee yoo isiin rakkoo kanatti himatte rabbi sodaachuu qaba wanni gartaa fedhinnaa sii guutuu hin danda'u siis gadi dhiisuu jaan jaahilii duuba kana kardachii rabbi balleeyse duuba intalti tun gabrittii miti wanni warra isaaniitiif dhufteef maali nyaata dhabdee huccuu dhabdee firaasha dhabdee hin dhufne bara wanni isiin barbaadaa dhufte abbaa wajjin rafu adeerri obboleessi ilmoon sii wajjin hin raftu namni isii qananiisu isa kana eega inni kun kafedhinnaan guunneef tahe na hiiki jechuun mirga isiiti gurbaan kunilleen hiikuun rabbi isaa sodaate hiikuudha qaba jechuudha ammoo wanni gartee isiif dhaamnu namni tokko gartee if qaanfatee fayyadabasaa dawaa godhachuurraa illee isii if qaanfatuun ni mala dhugaa himee akka xalasa dhabee dawaa godhachuun hiree kannitiif feetee baatii takka feetee baatii lama yoo feetillee amata yoo feetillee baatija akka fedhinnaa isiiti hanga kanatti yoo wajjin teessee yoo obsitu taate nuurun alaa nuur waa takka illee rakkoon hin jiru tanaaf jecha yoommoo intalti tuni gartee sababaa isaati ka gartee fedhinnaan guunneef taate ala baate hamtuu dalaguudhaan mala walciyaadu billah rabbitti magadha warra gartee hattuu mana keessaa taja'an san duuba wanni jennu duuba obbaleettii teenyaan wanni jennu namtichi duraa sun gartee rabbi akkasii rabbaa heddummeessu kan gartee rabbi sodaatee haaliquma sodaaf jecha odoo warra isaaniitiif tokkoon hin gahin intala tana gartee bilisummaa kenniif duba nama cufaa harraa feenu akkana ta'uudha qabdii dhiirti duba tanaaf jecha gurbaan arraan tana atirra fiddu kuni ati wanni filachaa jirtu ammallee dagamaa jirta maallaqaa fi bareedina isaati wanni bakka tana keessa diinsaarraa dubbattee illee hin jiru waan nama ajaa'ibsiisu dhalaan hedduu rabbiin isaan haa qaceelchu dhiirti tokko farshoo dhuguu zinaa godhuu yoo maallaqarraa arkattee ta dantaan qabnee jira dhiira gadiimmaas tagartee miskiina wullee
bareedin masaati ilmaan bareedaan gartee irraa dhala jettee ta wajjin sabartullee ni jirtu ni galatoomti tan gartee shanyii bareeduun irraa dhala jettee wajjin sabartee teessu rabbii sirra haa jaalatu garuu immoo warreen maallaqaa fi bareedina irra gabaabbatanii kanaaf dhiira barbaadan khasaaraa guddoo keessa jiran warreen dhiiraatilleen akkuma san nabiin rabbii nuu dhaametti alayhi salaatu wassalaam aadatti ilmi dhiiraa dhalaa wa afurii fuudhaa diin irraa filadhaan hunjee dhiiraa fi dhalattis nama gartee diin qabu qabxii tokkoffarratti filachuu qabanii kanaaf obbaliitii teenyaaf wanni gartee isiif dhaamnu gurbummaan duraa sanuu odoo ati guyya tokko kara khaaliqaa garagaltee rabbii kee kadhattee أكما ربي نودامي والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قبرو تنسى إرافة التي سوركنا جي جارتي غاري جارس غاري جي ورنو خدتو جي ودوغو يتوك ربي سين كدتين قربا سر ربي خنيف يتوك أدوني في استخارة صلاة يا رب قربان خنان فيرمو فدا يو خيري ناك أباتي يتي ودو ربي نغافتين ولما قلتو وان دبر الراغور سفو ردو gurbaan kuni inuma khaduraati wajjin wal dhabbii akka dachi samii qaba maaliif khadura galgala bar guyyuu mana keessi bira bolala waan biraa dhabdu qaamuma keetiin itti maxxante yoo itti maramtillee wahuma sirraba takka fedhinuma waa sin dhageema karuma ta'eenu haa ta'u ammoo kuni sababa isaatiin isaa inuma biyya ati jirturraa biyya alaa deemu kun hamtuu biraa keessa galuun خبرا هم تدافس بربادو نملا ربي توكيتش صدادو خرا خالق عادي بي خدادوتي ربي خلال فدنا تيسيغوتو خدين نيسكب خيبادة رسيتيسو خنام تورا سيدرومسو خغرتي إسانا قوتك اللي الدنبان يو فيت اللي إمالتو ديمت وجديمتو يو غرتا غندنا ما رأيت وجمان ديمتو يو رفت وجمان رفتو يو خاتا وجمان كاتن وجي فترت وجي لاك أنا نياتا وجي راتا نياتن ورك سرتي نعمة ربي رتي شكري والإنجرات ربين إسنها قدو إسنين ميغا أمان تنتشغر قال لي خرا ورق رتي ددتش جالا هوني هستي قدني ورق رتي ركتش سنة خانا ريك أجراني جلا فوديدن نوتي هو نوتي مركي خين جغدين إفنو نوت إسان درا جاجر فندوبا مي إسر ركون تيسمى لجران أكي جو ورق رتي ددتش جالا تدرا أرى عديتني تكاكيتو كيف دامي نما تكون هيرومي جت دوبا غنمو مانو قول هيرومنو نما تكو خغرتي هكي ساق اللتو مسكينة جيتو هاتو غربا خانا والهيرومني ودوما غرتي والانجرو جيرون تنيتوني نور راسك ودينان ilmaan illeenin qabaafi isa wajjin amata torbaan jiraadhe jette mee dhagee fadhaa jira kee gaafa kanaan duuba abbaa mana kiyyaa kaname sibiraan dhaabbadha warra keenya warra keeysanii fi kana ilmaan kiyyaa kanaaf illee nin tola hayyee na ergadhu akkaan biyya alaa bahee dalaguun je'en mee dhagee fadhaa jira kee itti nafni naanji inni immoo waan harkarra kaayyatee jira beeta yoo isin narraa gabbaates nin fuudha yaa warreen jaarsa keeysan dayyuusa heerumtanii alatti isin ergu جارسي ده في هيما كان سيقول خون سيبو دوان إني ده لقرب ملينا من بيخون جرو دقي فدومي على بيتين قادمي بيجي أبو دبي جنسن دقي عمل لمرتي ياي إيقل لي جت وان دوران اتولتاني تكاجرا دوبا إسين سمالي جنان قافان براديم أبونا دقي عامد ياي هقا واجر راكيس أني مالك أستين إركو أما أنت قلت هلا شرعي هلا فتنة شوف في بنو جرت بولتيس دي قف ديمتي بكذا أنا ما لك أستين إركو مالف يوم قبيه أما جارس سيبي تلال يوم قبيه فودون أولو جتشودرو دلاني بيتي جارس لا لكنا إجال لالتي بيتي جارس خويخون أوه أعرف إنك أبا أرك أبنا أكنا لالتي بيت نمنا براتو كنا يوم برا قبيه أدبا قبو درو إسد دقمي تناف جتشا أني وان كابو سعادتي جتين القد الماني سجنا هجراتني وهن دنفق عن الرجل واتك سنقافت وهيس خننا ننجين سنجر قال أكستين ديميتي هجيتي يولتين دابي عمل لما وقان دلقي بودا يا انتون ايقلتي وان غنم والانتاني سن ونسن ابو تلالي ايانسن نمباسو مالك ايو حادتي تي خير قطوتات نافيتي الدام بانا ننجي هيا قابو إكس خطاتو تاتي أما أتيس فوتي جرتا
نهيخ جين نهيخ جنان نهيخ وديتي مي مالنا دام تنيه جت ونسي دام نمال تجرا نمني قرتا إفداوي إفندندمو وجدت أرمون قافا قرتي درا جارس خيدا يوسف خاتي على باتي وان دليدون بين يو رب صداني تايتا زنا دليدو تهون سين بين تايوني في قباتو قند عربا خيستي درك أمان همتو سد لغن تهون بين تودو خرادم تو سيبوتاني همتو سد لغن تهون بين ميكا والله 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 ميكاتي تو دلان قرتي سلكينو تيغوتي عربني تكي أبا في علمي أدوت والدبرانو من الرا أكن الرهانو ودو جتي منا قباتي أكما قباتي نما مقالة تقو أغرتي ورغرتي بيا أبا ليس أتي إتوبيا يا بونا بكتك نجيسي خوتو سين أتشيفو ديس جيسي منا غرتا أمة بلتين جاري واندلات إجان بكا نم جاتر بجيرو أتشي جيسي انت لتنت والدبراني ريفور سرع ديستيمي أما لينجا ديتي دوبا ات والدبراني لكي راخاسني انت لتوتون صدر كادو آجيسي دوبا تناف جيتشا حالي كناخن أدو جرو انت لتالا على التيرغن باكي خيري ديسنو مجرتي باكي شريسنو جرتي وني لامان كن أكا الدنبان بيخا يا ورا ilmo إرغتا يا ورا جارتي تيسن إرغتا مي دوبا وني جنوم مالي تدوراتي تدراتي أبا من خيتي إيجا دا يوسة ستي هاجان قباني آتي ربي دلويتو خاتي بقى شوف ناس الرابوسا ناس نفقا أرقدو ربين الرجال قوامون جو ناس نفقا جتان بقى في الرخيص اتقافة ما تشوف في الرخيص ألبات سببا خنا إسان جتشوتين هلا فتنة شوف في التبنت دوباتي من خيدي دي أبا من اللي فوسفته ilmaan kee facaaftee rakkoo guddoorraa ifgeessite. Abbaan mana keetii sana faqachuun dadhabne. Akkamittiin dadhabii yoo hajjettu taate odoo dadhabbii qabaateen fuudhu si eeggata. Gurbaan kun si booda fuudhuun maali jechuu dandeettii jaartiin bulfatu ni qaba. Aslumaahuu namni gartee biyya keessa fuudhu if dandahu malee hin fuudhu. Intalti biyya keessatti nama heerumte nama nafagitu dhibbarraa takka yoo argamtu taate sanuu warra shaarshaarii deemu yoo taate qofa. Walumaa galattu sababaan jiruun tee deegamuu fi gartee amma kana gubbaan sababaa fitti taatee na hiik jechuun haraam callas irratti. Haraam callas irratti. Ammoo maallaqa gartee sittiin ergu jechuu mirga keeti. Hurkaa keeti diduudhaaf mirga guutuu qabda. Ammoo karaa gartee baallama toltaatan kana diiguutiin abbaan mana keetii kun ni faaqa. Alamaan munaafiqaa takkasanii waan itti waltaan diigu. Am garuutu guyyaa keessaa gartee wanni waan kana isa keessatti uume rabbuma tokkichaa beekaa wahumaa jiraachuu mala. Garuu nuti gama keenya jaarsi kee kun diiguun mirga isaati jechuu hin dandeenyu. Maaliif hurkaa kee fudhachuudhaaf mirgan qabu. Ammoo nasihaan siif yaannu dura arraa boruu odoon jenne hoggaa deebii saantun si geesse. Guyyaa sanirraa eegalii shaanxaa kee kaayidhaallee hiiki waan keessa jiru laali. Meeshaa facaatallee walitti deeffadhu. Ta'irrattallee bitadhu karaa mana keetii qaceelii laal. Arraa boruu hin jiin. Arraa boruu hin jiin gali. Duba intalti dhalaa takka. Kanaafis ilmaan lamaa sadii dhaltee kanaafis lama kanaafis sadii ilmaan abbaa meeqaa walitti qabuun isiidhaaf jiruu miti. Akkuma san intalti dhalaa takka odoo jirtu ilmaan siidhaa hiyyaawanii kaadima gartee masaanuu isii tahuun isiidhaaf khasaara. Nama biraa itti fayyadama. Tabaaf jecha ilmaan kee kuni sababaa kanaan adda faca'ee ganda keessallee dhalaatis karaa biraa eega haadha dhaban dhalaan gartee keessaa hiyyoomti sababaa haadhaatiin akka gartee ganda keessa addan facaane ta duraati warra keenya haadhatiyya jettaanati. Haati si dhalte tumbar odoo ati jiraattee ilmaan siitii wajjin jiraatte waliin taatanii takkittiitti na beeki. Ilmaanuma kee kanaan loluun feetu ati yoo bira jiraatte. Haadhateetillee wal dhabdan abaarsa seenta ilmaan keetii deebi'iiti yoo feete jaarsi kee kuni badii biraa qabaatee haalli isaa wajjin sin jiraachifne yoo jiraate
eegadhee ittiin boodatti inni kun eegaa biraa deeme yookiin salaata dhiisee ibaadaa yookiin gartee farshoo dhugaa yookiin zina godhaa itti dhaqqabdee yoonii fi waan si amansiisaa takka garte gaafa san karaa furmaataa tokko barbaaduun mirga keeti. Tanaafuu arraa boruun jiini nagaan rabbi si haa galchuus hin jenna. Gaafiin itti aantu iyyannaa itti aantu akka jettu ta warra gartee dhaddacha jaalalaati. Dhiiroo inni kunoo maal jaha warra dhaddacha jaalala akka jiru odumaan deemuutiin intala takkaa wajjiin wal barannee je mee dhaggeeffadha. Intalti tuni intaluma Oromooti yookiin tabiraati Allahu ya'lam rabbumaa beeka. Intalti tun kutaa biraa dhalatte ani kutaa biraattiin dhaladha idduun keenyatti hedduu addaan fagoo. Garuutu jaalalti nu seenti. Eega gartee jaalalti nu iddoo dhufteen booda mee hootu guyyaa tokkos akka shari'aatti bakka kana walitti dhufnee teenye wal haalaalannu jennee wal laallanne. Rabbumaa beeka gaa bakka itti si wallaallattan kaftarii amoo shaaree amoo mana hoteelaati moo haraa yoo taate rabbumaa beeka yoo kas taate haraami yoommoo kagartee mana firasii eega isin kun biyya takka hajiraattan taatan rakkinni jiru takka bakka gartee isin beeytu bakka ati beeytutti amantii firraa qabaatte akkasi kabajaan dhuftee yooniif wallaallattan rakkoon tokkollee hin jiru. Dhaggeeffadhaa mee jara keenya waan jiru baleessa keenya kun duuba gaafa waliin dhufnee waliin haasofnu kun akkam naan duratti heerumtee jira taakkumaa dhiirti nan qabanne dhaggeeffadhaa mee warra kijibu kijibni nama bulcha malee nama oolchu jeni takkaa dhiirti nan qabanne hin heerumne ilmoolleen dhalle jetteen duuba amma gurbaan gartee gaa onneen dhigdhig jettee gammachuu keessa hatattamaan gartee fuudhaa hojiirraa oolchinu jedhanii deemanii jarri wal fuudhe. Amma gurbaan kuni odoon fuudhiniin duratti amma talni haa godhate fakkaata isii basaasus seene ganda keessa waan namni silaa odoo gartaa ni haalleen godhanne firraa baruu qabu. Jennaan odoo gaafatu hay maarree sammoo aboo sun ilmaan hangana qabdiimi kanaa bar heerumtee dubraa miti akkasittiin as garagalee ga'amma. Aadde teenya dhagaye yeey gaafa na ati teenya wajjin haasofni yaadatta gaafa ani dubraa ani hin heerumne ilmaan hin qabna jette yaadatta ani gartee dubbii si basaase waa hunda alarraa bare maaliif na kijibta yaa obboleessa kiyya wanniin si kijibeef kijiba numaan beeka akkaan kijibullee numaan beeka akkaan kijibellee numaan beeka. Jaalalumaan siif qabuuf akkasi kana tabiraa gartee allaattiin biraa dhuftee siyyanna jalaa siin fuuneef hin kijibe hedduun si jaaladhaa tanumaaf hin kijibee naan jette. Haaya yeetiin akkasi dhiifama godheef. Amma gaa intala tana wajjin jiraachaa jirraa walumaan tarkaanfachaa jirraa oduma kana jirru intaltummaan kalee akkasin na kijibde kana waan biraatiin natti dhufte maal bara kijettu. Aboo ani gartee kutaatiyya malee kutaa fagootanii si wajjin jiraachuu hin danda'u. Ani gartee warra keenya biratti na galchi warra keenya bira mana naa jaarii naan jette. Yoo kana hadidduu taate immoo na hiikii naan jette. Akkasittiin hiikee maharii naaf dhiiftee fedhinnaa isiitiin sanirratti isiike. Amma eega torbaan lama teenyeen booda intalti silkiina dhoyte aboo ani maariitiyya san afaanumaa fi jeettiin hajamaa maariitiyya naa kennaan jette. Duuba tanaaf jecha wanni ani isinitti dhufeef intalti tun eega maharii siinaa dhiiftee isii hiike maharii na gaafachuu ni dandeessi akka shari'aa islaamummaatti. Ta duraati obboleessa keenya wanni siin jennu. Ilmi dhiiraa tokko intala dhalaa takka wal barachuun siin fuudha jechuun shari'aa keessa dhoorkaa miti. Garuutu intala takka gartee hogguma dura gartee maqaa dhawansan dubrummaa fi kanallee firraa gaafatanii gama keetii gaafatte ammoo kijiba agarte. Amma kijiba lammee isaarratti kaduraa sanirratti odoo ati kijiba san gaafa waan kana beeyte intala tana gadhiifte wanni boodaan dhufu kun hin dhufu beeka. Talammee isaadhaa atummaan gaafa isii tana fuutu. Wanni sirra ture intala tanarra heeraa seera heegana maallafa keeyse ani bakki itti si galfadhu biyyatiyya. Bakka takka illee bakkaan ani si filadhetti na wajjin galta. Odoo jetteeni
arrata nasettin fiddu تدرات أسنان تلميس على سيفيد وبليس خينيا انت لتيتون سك جبت هو قلم أتمو خون اللي خنجوها بعد التأسون كي يسيف الرخودون دوغونغورا يسيس سلا كأكل أماتي وبسق أباتشو اللي نتات مالف إيجا قرتي دبرماس زنان هندبيني هيرمتي دبرما دبدي توني قرتي ركنا نكبتو تناف جيتشا wani sin jennu intalti dubraa beekamtu yoo gartee ati gartee dhugumatti hafuudhaan beeyne taate qabeeytu taate intalti dubraa ni beekamti ammoo dubrummaan hin beekamtu yoo walitti dabalaman malee achin dura beekuu hin dandeessu eega beeytee dubrummaa tana maaliif dhabde jettee gaafattee dhukkuba isii mudatee sii himtee yoo feetes ni qabatta yoo feetes halkanuma isa warra isaanii geessuu dandeessa. لما يسا يسين أما خرخيتي تأسري همتين عرخو تجيشون أكل أمة بديس في البيت أتي باللين قم خيتي إرخو توف أكل أمة أمو خيجبني سديسا تعران تنأسين سرت تقوتي أنا بكبراتها أنفر ورخين يدبو هندندو نهي خيجيشون تدرا سرت حرامي ودوما يسيب الفتو دنديسو نحيخي جتشون يسيرت حرام أمو تسنجنو بكا يسين جت ساني تقالو داف دبين سلالتي يوغرتي متاخي فيس لا نجاي متاخي ياتيف رزقي داف إلمان كياف قراج فتي ربي قديتي نمني نتيركد نمني بيتي هاتو ونمني بيسان كيسا خطافة دي هاتو خغرتي دي ربي كب قبلي يوم وليتاتي وان سمودة قفا وشوفاه إسانجيات يو حجراتو تاتي وجينا تقلتس ركون نجو بينتلار تيجر تيجلون ورساني قفن قلين منا إسان جارتني تنقلين الرأجان أجاولي صدا رتا أجان تنوان تاتيف منو مساني تنقلين دتشي ساني رتنقلين إفدن ديتي بكفيت خريفة دوتا yoo isiin khagartee ati bakka ati jiddu khadiddu taate ammoo sirra dirqamaami qaalii siif dhafuudhu gabaabinaan waan shari'aa gartee nu baafattee intalti takka eega wahirratti khulciif goote khulcii boodaan raaja'atullee hin jirtu yoo ammoo sheenaan dhufte شينان لفتو نخا هارا في مهري هاريان فولو دنديس أمو كانوا أكاغرتي أبا مرتيتي ملأتوتي قوان حقاني كبا همنا دولا ليجن قولوا قوان حقاني كبا جن قرو همنا ولا ليجن انتلتي نيندو غنغوري نغرتي دي بيسيجيكوك أنفتي إيجا سيهو جبته مهري جالتشون انتلتي مهري الرها جامتي انتلتي سرراهي هاجا قبتي أكتي همتو واللالتي سرراك أنفتي إفيف قرتي مديك أبتي درامتا أولك أبتي ستي شانت أخي سخايتشو فيتي نهيخي أمومانتان أكاتي عاديتي يا خلاص سنيخو أكفيتي أركت وأكاتي يتوف سر فيتي أمو جينا قرتي لا كنا جرا لا إفين غرغرو جتة ديدو خيخانا أقوما أتي ديدة تيرم ما تيسي أقرت تناف جتة إيجا سبرا ديمتي واحد دون إسي مدتشوم ملا شينام ملا ورساني تغرغلوم ملا چنكين برا مدتشوم ملا انتلتي خرخي ديبو فيتي تناف جتة وان مهري إسي غافتشي سخانا أتشي غرغلي إيجا سبرا ديمتي وان كيسي جرتو وان اتجرتو كاچ لوتي أودي فردو يو فيتل جيجيرتو تلك بيساني أكيسين لا سن أقرت خراب برباتي سطفان يو وحيد لي ديجانيس لا سبو مالمو قرت نمني خراهدو تقرتي في جيجيرا قوبي في كاياني منزرا خايتني سبو مالمو قرت خرافيتين جلدي ميتي انت لا في الرابري يو رقمان إسين خشيناك أباتو تاتي فايداناف أباب دين كيستي خجتو تاتي انت لدي فدو مخا عراف مهاري عاريان أمو
ودو خراها ندردرين در هنجرجرين درتي ربي توكي شدبا مرانو أرجم سيسين في مريهاتون سرتي هجرات يا ربي توكي جلال ركالة مسالاتي دعاء استخارة علماء نبرسي ساجيني اللهم إني أستخيرك وأستقدرك دعاء تسنكرئي يو انت لال دعاء سنكيسا مقادوي لال يو يا ربي جتغرتي يو بيفتون توني غرتي لغما غرتي جالالتي جك أباتي خيرينك أباتي ديني في الدنيا رتي ولندو فيتي يوم مهم توداف أنا ديقو داف خديم دوتات ربي نرى فقيسي تانين غرتي وان دبرنا إران فتشيفتو سبو تانا كان نلالتي ركوتي جافي واجوفا نرى بيتو تربي ندي هيسيتو تسن ندي هيسيتو تام ترانا تلتنا ياد تاغرتهم نسيتين نبير دابت خراج أفانو يا ربنا خلني ربي غي غددو ربك أرجادا أبدا واني أتهك أسيف الرأي ديغا جيشتون نمني توكو من ترك شيئا لله عوضه الله جل نمني ربو ما جيتش أكا قربا انت لغرتي هي خيسا غرتي خمان دورا دبني خبوجا دلقا أولسان لال نما خنا ربي بكا خياف تناب جيتش أمري رك جبات تشوف ربي سيهالا في السنجنة ميغا حمدي بسكناتي ولتي ديبنو والسلام عليكم ورحمة الله ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ددچ جاللا ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالتما دكتور لوال اسلام ربي نسني راها جالتو عمري كيس ربي نوفا دير يسوسنين جنة دغيفتوني كينيا كيوتيوب irratti yaada gaggaarii nuuf gumaachaa jirtan hedduu isin galatoomfanna yaanni keessan hedduu nu fayyadu jira amma sirmaannaan keessan itti hafuuf isiniin jenna akkasuma sagantaa kana namoota birootiif sheer gochuun irraanfatina sagantaa har'aaf qindeeffanne asumarratti goolabna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessa nuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa aakiraa argadha wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh نور الهدى صورة قلبي مسلمة